በረባሶ የማን ነው? የምኒልክ ነው። ምን ለማረግ በምን መጣ? በአህያ ምን ሰርቆ ሄደ? ፈረስ ለምን ኦሮሚያ መጣ? ለልመና አገኛችሁ። ሌባ ማን ነው? ነፍጠኛ። ገዳዩ ማን ነው? ነፍጠኛ። ለማኙ ማን ነው? ነፍጠኛ። ሽርሻሮ ማን ነው? ነፍጠኛ። ምን ብሎ ነው የሚለምነው? እምዬ ምኒልክ ከኒኖ ረከቡ ኢሲኒ አምባንኮ ኦቶን አቦዳቦ ማፍታ የጨራንኮ ኩታ ዳማመንቲ ማሊፍ ወሊቆቆዱ ኢልማን ሀደ ቶኮ ማሊፍ ወሊኖዱ ማሎ ያልማንኮ ቁጡሱ ማሎ ያልማንኮ ገንገፋ ማሎ ኦርማዩ ጉዲሴ ደበርሴ ፊ ቦንሴ ማደበሬ ደባ ጀቴ ኦሮሚያ ጀቴ ከርሜ ቦሴ ኦሮሚያ ትያ ሶሬ ኮሶሬት ኦቶኑቲ ጅሩ ናፍቱ ቦዴት ኦሮሚያ ትያ ሶሬ ኮሶሬት ኦቶኑቲ ጅሩ Fardaku harreedhaan dhuftee jirru Fardaku kan beekni ni haa baru Fardaku didii finqilee kootu Fardaku harreema dhuftee naa galtu Fardaku si fuudhabee haa ceeku Fardaku si deeffanna gaaftu Deebi'uu qaba foollee koo fardi suni seenaa keenya awwaalanii hin barbaannu nu jijjiirraa farda harreeni diigamuu qaba siidaanii. Wayyoo gubaa koo danda'i mee garaa koo waliif birmannee tokko haa taanu. Meetu akkuma lammii koo meetu.